یکی بیچاره و تنها، یکی لب تشنه در صحرا، یکی بی در بی پروا. عجب دنیاست این دنیا، یکی چون ماهی درش است، یکی بی پل یکی پل ماست، یکی بی پا یکی بی دست. عجب دنیاست این دنیا، عجب دنیاست این دنیا. سلام علیکم برادر، تینجی خوبی؟ سلامتی خوب؟ علیکم سلام، شکر احمد شکر خدا الحمدلله. برای مسئله که زنگ زدی گفتی برادر در بانیسای برادر میشی به فکر ما کن؟ بله برادر. شما ای کجای تاجیکستان نکن؟ من تاجیکستان، من کلان. به طرف کلودان. ای برادر چی واقعی آمد به سرش که یک پدر آدمی پال نمیفهمون در کجای چی سیتویاسیون چی وضعیت توضیح در چی حالته ویدیو را کرده ای تمام در ویدیو میمونم البته برای تماشاگران بفهمن پدر آدمی چخ میکنن. استماتولوگ رفتنش چند قدر پیش بود مثلا؟ چند یه ماه پیش بود؟ 2 ماه چند قدر پیش بود؟ دو ماه پیش میره آدم کنی هم خیمشم. بعد چی خیلی شد؟ بلنسه آوردن؟ چی گفتن؟ چی کار بگذاشت؟ بلنسه آوردن دیدنش که بخش باید وضعیتش دیگه بسته بلنیم تو راشم و کلیماتشون نکرازش میکنم. گفتی خوب میدونم خودش که مصفا من خوب میدونم کار میدونم یعنی کار میدونم پروچ دوشدن کنش باید کنی وضعیت سودی باید بزیم شدسته مقصد بلنسه غلطی؟ خواهشت کنم فهمم بلنسه غلطی خود دیجا کار میکردی و سوی کار کردی ایتر روان میکردی برای طالباتشان؟ بله داویله چند فرزندی نکن؟ مقصد از این برادر اکد میشه و خود دادرشن دادر رد نمیشه. فهمم. این برادر اویله داره به فکر ما برای خمو گفت دادیم گفته گفتی که اویله داره. بله سیم کودک که مایده داره زنش دهش سوار کتیش. این پیش چی کار میکردن برادر خودش پیش یکی مشترکش؟ برادر مستقرات میکنن اصفایی بساز میکنن. خب حاضر عین زمان 47 روز چی گفتی در بلنسه یکم؟ 47 روز شده اومد 47 روز خطا نداره 11 یا 12 مراکلتش ایچش مراکلت میکنن کیلوی میگیرن میپانن که کیلوی اون طرف میگذارن همشه پول ارگانیسم بوزی کنسته همون کیلوی روزش با بیسپولی میشه میگذارن یا بیسپولی میشه خوب نمیتونن در کدام بلنسه یکم؟ مثلا یکی باشه اگر نفرهایی که همون طرف دا خواهدن سوار خودش که کلان نیسته دوی کس میدونه جرا با فکر من شفیرهایی که ما ای روسیه ای مسکو و سنت پترزبورگ بسیار پاساژیر روان میکنیم گرانیسه میگذارن. امروز من خطی ولی تلنگاب زدم امی مسئله در چخیل شید گاب نمرفت گفت که نطوری همین خیلی هست در برادر ما رفتیم خبرش گفتیم با یک هفته پیش یک قاری هم رفته دوش خوندگیه به فکر ما اگر خطا نکنم هم خیلی گفته که قطعی همین خبر هست. بازی رکت چخیل وضعیت خوردنش وضعیت بیرون رفتنش چخیل میتونه یا نه؟
گپ زدن میتونه اگر که نه برای تاجیکستان رفتن возможно نیست یا دخترها چی میگن مقصد اگر بازیره در از خودی که هر روزه شده سر کدام میسو بازی کی یادم کده سر که کی یانگامون مثلا همسر یه برادر خودش روز یمون رو کار میکنه که باید هم بیکاره چه خیلی مثلا مثلا سه تا فرزند فرزندان یانگام جدا مقصد بور از خودی خونه و کوارتیر هم ما بیچاره هم خودش تامین میکنه بازی وضعیت دایم چی گفتنی برای مردمی که تماشا دارن که خود مثال چی گفتنی داری؟ رقم کارتا بانو کیا کن؟ نو فهمیدم تا بگم که مثلا بفهمونده برادر خودشون. علیم فرهاد شریف خان رقم کارتا را با میگوی کن خیلی. نه 125 620 65 14 خب ما میمونم رقمای کارتا را ویدیوی روان کردگی تمام میمونم خیلی با برادر خودشون خبردار بشم خیلی این خیلی وضعیت هایی که مثال دیگه ما با مردم میگم خیلی وضعیت هایی که این برادر از قطشکاب زده سیما این دودارش هسته دودار رد نوی همین برادر هسته که در همین وضعیت هست تا وقتی که قوت داشت میتونسته کار کردگی مثال خیلی نکی با همه دیسوی مردم باشم میگه خودش که تمامی داشتگی و مثال برای برادرم از خود کردم نکی یک نفر در کار که 24 ساعت در پیش وای باشه که کم طرح وضعیتش بزیب شد دخترها را فریاد کنیم که دیگه حالاتو دا باید برش باشه برای همین ای مسکا کارش رفتگی سمارسکی اوبلاست در همین کلینیک هی گفت مثال هم اکش نگاه بین کدیسه باز یگان نفر نیست که مثال یگان نمود درآمد داشته باشه که برای رصدخودی هر روزه که میگه هفته نیم از روبل تا قدم پیتنش میره یاردم کنه خودش از کار نکرده سه برادر فقط در نگاه بینه با او برادر بیمار همچنین با همسر داره سه تا دختر داره او طرفش همه خودش میفهمه میدونه که رصدخود و وضعیت چخیله کدام امکانیت داره از برای خدا دمای شرف رمضانیم کمکش برسونه بهترین نشه و فکرم خیلی دیگر این خیلی وضعیت ها در یاردم کردن من فکر میکنم که اگر اونجای زپرگاگی نداره مسلمان آدمی مثال امکانیت میداشتگی همین حالت ها در باید که یاردم شد میکنم خیلی از برادر با فکرم همون برادره که مرا زنگ زده که همین مسئله را گفته خودت میدونی شد پیش ما یکون کسی دیگه در زنگ زدگی بوده این مسئله در کن
кинои ҳастанд, чини кино ба пулашида ки ниёзе вақт гузашт ушумалес видеоя ки ба инҷа отказ кардане мо дига намерим гуфта кадимо отказ меомад ҳамисбо барки одам мақсад шумо тамоми роҳ усула истифода бурдаем ки без бор ҳами масъала ҳал шавад, мақсад тавбат биёвад неки нашид. хай и бародар омад гуфтем ки видеовизов гап занем, худаш гуфт ки видеовизов накунем беҳтар мешавад. мақсадам хел бадам бародар бо худат бугу ки хай ка ҳеҷ кара намефорад ки мисол ба лицо броя мисол даихи вазият ҳар кас ҳар хелай неки вақте ки мисол ҳама роҳ усула истифода мебарӣ дига ягон вихед нестай. фақат ака аввалаш ҳама такя ба худованд мекунем, ҳама мисол умед ба худованд неки шояд ки ҳар як нафари шумое ки 10 рубл 100 рубл 1000 рубл ки метонем имконият дорем кӯмак мекунем, шояд шумо сабаб шавед ки агар бародар дар болои сари сета фарзанду аҳли оилаш соқ саломат ба по бихезад. хоб раҷон қатъи худат хай мо дига чӣ мегем, номераи ҳамин картат ба фикрам ки номераи дастӣ таъмин хел аст брат. ҳамин номерае ки дар болои экран ҳаст бародаро, номераи дастиш ҳастан, метонем занг бизанем, видеовизов ватсап телеграмот ҳамин номерда ба фикрам кадоме метона и бародар хоб нестай 24 соат дар болои сари ҳамин акай бемор шай метонем занг бизанем, видеовизов хитон бо ай пеш бинем вазъията кадом нафаре ки дар Самарский област ҳастен барен агар хабар бигирен дар ин моҳи шарифи Рамазон бовар ка ман фикр мекунам ки и ҳами худаш хабар гирифтан худаш як мотивация мешавад ки ҳам бемор худаш автоматик дарда дига ҳис намекунад. но барои боварӣ худаш гуфт хоб ҳами хел хоб ака хай мо то ҷое метонем мисол ман гуфтам пешаки пеша и видеоро кардан мо фаҳмидам ки мисол дар дига каналҳам и мерава ҳамиҷа бугум бигзарам кадом блогерое ки ҳастен имконият дорен и видео ягон намуд жалб намезана ягон касда ман худам ягон касда жалб намезанам монетизатсияи видеоам киштагия дар видео ягон намуд реклама нестай шумо ягон намуд алахон нашем метонем дар любой каналатон бигирем партоен. ман кӯшиш мекунам ки дар и бародарро гуфтагим якду канали бахуват ҳастай урдаам мепартоемш ки ям бародарда кӯмак шавад. ҳай ҳадиси мо қадар кор биёяд мо метонем мекунем ҳаҷати молишам чанд қадари зуд мо мерасад ёрдам карданда ёрдам мекунем не ки ба як нафар намешавад. ман доим мегӯм ки агар 5 то як ҷоя нашавад ё ки як даст тоқа садо намеброям. хоб раҷон анод ба худо алоқа даем буд чӣ гапча пешид. хоб саломат бошӣ. хай агар вазъияте ки фаҳмидем дидем ҳами одами кам таракак дар дурунош ҳисси инсониву мусалмонӣ дошта бошад дар ин вазъиятҳо ҳеҷ вақт наметавонад ки мисол буга ки ё катаи кина ё ки буга ки ман намекунам тудасуда бара ҳаме ака занг зад гуфтак бовар кун кам тарак серкор будам чанд кашид як сутка шид ба фикрам занг заданша ман ҳаракат кардам алоқат биромам ина имрӯз ахай худо розӣ шид видеоро кардем. хоб панот ба худо ака алоқа даем бо саломат бош ака. як бор дига ҳамада салом алейкум, хушомадем ба канали Садои Ғариб. бо шумо ҳастам Зароддини Синнатло. чӣ хеле ки дидем бародаро, ман аввал видеора бе салому бе алейк мондам. ба чӣ хотир? ба хотире ки шумо бифаҳмед чӣ масъала ая. мақсад одамое ҳастанд шафшафи зиёдтира гӯш намекунанд. вазъията дидем. мара як рӯз пеш як бародар занг зад чӣ хел бигем рости гап шинос биромад худаш гуфт ки ҳамин хелам хел вазъият ҳаста. мо як каса гуфтем рости гап қадар серьёзи набудан. агар имконият боша бовар кунед ин канали ма дар 4000 дона подписчика и 4000 подписчики чӣ нестай не ки ман ваъдаш додам ки ака мақсад ман худам дар канали худам видео мекунам мемонам не ки коре мекунам связ дорам қатъи баъзе блогерои бақувват ки аудитория калон доранд ҳаракат мекунем ки алоқа биром связ биром мақсад ҳамин збора дар каналҳои калон кунем ки ёрдам шавад. чӣ хеле ки хитон шунидем бародаро як рӯза питание ки ҳамин ака дар расход мешавад 7500 рубл аст як рӯза питанеш. ба ғайри ай вақте ки мисол аз 47 рӯз ши дар балнеса ховай
аммо одама сурата хитон набула экран бинен мефаҳмем ки ай скелет шидагия 12 бор операция шидагия ай тамоми ҷои баданаш операция кардаги яъни ягон ҷой чихе бигем шухиву ҷои инаваиш нестай. Хуласи гапи зиёди дар кор нест. Як нуқта бас аст, агар шуъур аст варна чу чароғ пеши кур аст. Кадом нафарое ки фаҳмидан аллакай фаҳмидагӣ фаҳмид, нафаҳмидагиёро таваккалшон ба Худо. имконият дорен, метонен, ай дастон меояд, я зарам боша, кӯмак кунен, беҳтарин мешавад. Ҳамада моҳи шарифи Рамазон муборак боша. Зинда ва саломат бошем. То видеои оянда бо шумо будем. Заролдини Синатулло. Салом. Ин ҳаме одам 47 рӯз мешавад дар шаҳри Самара дар больница дар ҳами хеле аҳвол гирифтор шудагиай. Аҷош хеста наметавонад вообще. Ҳамаги обши 12 операция гузарондагиай. Аҳволш хеле бениҳоят вазбинай. Ҷа труба бошаю. Дар моҳи шарифи Рамазон кадом бародаре ки чанд қайки метавона ҳами одамда ёрдам кунад бениҳоят савобай. Инам хеле фақат хоб меравад, ҷимида наметавона. Идруни шикамаш ҳамаш чокай. баъд сабабе ки дар ҳами больница ғалати дар ҳами аҳвол дар биромад, и дандонаш геной мегира. пеши стоматолог мерава. Стоматолог ба ҷое ки дандона канда геноя тоза куна, дигар хеле личиб мекуна. Дандон полни геной мегираву қиртиқ намегзара. ҳами қиртиқа полни геной мезана. баъд оста желудка, печин, ҳами полни организме ки дар дуруни ҳами шикам аста медуроя, ҳама ҷора фулх мекуна. вайрон мекуна, ҳама ҷои организмуро мехӯра. ин ҳами хе на гап зада метавона, ҳанг надора, ҳаракат надора. обши ҳами 12 операция хӯрдагиай.